За состојбите во индустријата со пиво разговарав со Огњен Лазич, генерален директор на Пивара Скопје. Огњен Лазич, добро дојдовте во Бизнис објектив. Hvala, dobro vas našli. Еве за почеток стартувам со податокот дека Скопска пивара учествува со 1% во бруто домашниот производ. Од тука релевантен одговор од вас е каква е состојбата во ова индустрија и кои се очекувањата и паралела какви се состојбите во регионот? Hvala na pitanju. Kao što ste rekli, mi učestvujemo sa oko 1% u bruto društvenom proizvodu. Naša kompanija pravi indirektno i direktno oko 8700 radnih mesta u našoj državi. I s druge strane radimo sa oko 1000 domaćih dobavljača i preko 12.000 kupaca na tržištu. Tako da, posle godina, posle korone, koje su nam bile izazovne, imali smo rast našeg tržišta koje prati generalno potrošačku moć. Onda su naišle godine sa inflacijom, sa izazovima makroekonomskim koji su došli s polja. Tako da mogu reći 25. godina je bila jedna od vrlo izazovnih godina za nas i ona nam je pokazala da moramo biti blizu tržišta, brzo reagovati, pratiti trendove, jer naši potrošači stalno očekuju nove inovacije, da pratimo trendove i da izbacimo nešto novo na tržište što će ih konstantno osvežiti i povećati potrošnju naših proizvoda. Mi kao lideri u kategoriji bezalkoholnih pića sa Coca-Colom i piva sa Skopskim imamo tu dužnost da pratimo trendove i da na vreme odgovorimo na nove potrebe koje se stalno menjaju i to dolazi iz sveta, ali i ovde je vrlo relevantno. Ја споменавте макроекономската политика, но и инфлацијата. Како тие влијаат врз работењето на индустријата? Pa, svedoci smo prethodnih par godina da smo imali vrlo visoke inflacione stope. Ono što možemo vidjeti da već krajem 25. godine smo ušli čak i u blagu deflaciju, da smo imali mesec na mesec i nižu inflaciju nego prethodne godine. Tako da bih rekao da se krajem 25. inflacija vraća u neke normalne koridore i za 26. godinu naša trenutna predviđenja su da ćemo biti u okviru sa projektovanom inflacijom između 3 i 4% za 26. Naravno, ograđujem se da sa svim stvarima koje trenutno vidimo, ali smo isto tako naučili da moramo biti obazrivi i da iz meseca u mesec mogu se okolnosti promeniti. Тука се како се и геополитичките случувања во регионот, во светот. Tako je. Evo, svedoci smo sad i samita u Davosu i svih drugih najava oko teritorijalnih pretenzija velikih sila i nekih partnerstava koje dugo traju, da jednostavno moramo biti stalno oslonjeni na sebe i da pratimo geopolitički što se dešava, ali da ulažemo u sebe i svoje kapacitete, možemo odgovoriti na bilo kakve promene u odnosu na očekivanja koje smo imali za 26. godinu. Od toga stabilnosti kursa, inflacije koju očekujemo i jedna od najbitnijih stvari sigurnosti supply chaina, znači da imamo dostupnost robe jer postoje i tarife koje mogu da se uvedu, mogu biti neke druge izazovi koje ne očekujemo u ovom trenutku, ali na nama je da pravimo taj scenario planning i da imamo kapacitete i resurse ljudi da odgovore brzo na bilo kakve promene koje mogu doći zbog geopolitičkih promena. Што вели тоа сценарио кое што го споменавте од аспект на тоа кои се ризиците и како тоа би се одразило на цените? Ја споменавме инфлацијата, макроекономските политики. Pa mi kao Pivara Skoplje smo deo velike grupacije Coca-Cola i Heineken, tako da smo deo sistema koji prati makroekonomske rizike i to, mogu da kažem, dosta smo ih već uključili u naše planove i nadam se da smo dobar deo pokrili. S druge strane, postoje mnogi rizici o kojima ne pričamo, to su cyber rizici, nedostatak radne snage i svi neki drugi rizici o kojima se manje priča. Tako da mi gledamo da imamo stalno, da kažem tako, biznis registar svih rizika koji mogu da nas nađu, ali uvek moramo biti fleksibilni da će se nešto desiti što nismo očekivali. Zbog toga, jedini pravi način da se na to odgovori je da kontinuirano ulažete u vaše ljude i u vaše sisteme, digitalne sisteme i u ljude, u njihov kapacitet da mogu da se prilagode i da brzo reaguju na promjene na tržištu i na neočekivane stvari. Од аспект на цените, дали се очекува евентуална промена? Pa mislim da je vreme velikih inflatornih udara iza nas. Trenutno ono što gledamo za narodni period
a mislimo da će se to vratiti u neke normalne koridore koji su i pre, da kažem, i COVID-a bili između 2-3% godišnje, što je zdravo za ekonomiju. Ipak 0% je stagnacija, stagflacija. Tako da neki low single digit inflatorni koridori su zdravi za ekonomiju, visoka inflacija nije zdrava. Tako da ono za sad što vidimo je da će se to vratiti u neke redovne, normalne koridore. Kakva je potrošovačkата na pivo i na bezalkoholni pijaloci v Македонија и каква е, ако ја направиме споредбата и со регионот и со европскиот просек? Pa pre svega ponosni smo da imamo vrlo stabilnu i veliku bazu naših potrošača, tako da što se tiče bezalkoholnih napitaka, tu smo sa jednom od najviših potrošnji u regionu i svetu. Mogu reći čak u Evropi, mislim da potrošnja Schweppesa je jedna od najvećih u Evropi Schweppes brenda. S druge strane, što se tiče piva, mi smo negde na 40 litara per capita, što nas u regionu svrstava među niže zemlje, ali s druge strane, pitanje s kim se poredite, na primjer Češka je na nekih 157 litara po čoveku, dok na primjer Indija je na 5 litara. Tako da mi ako uzmemo sad malo šire, pogledamo svet, mi smo negde, da kažemo, u zlatnoj sredini i što je jako bitno, imamo stabilnu potrošnju, imamo lojalnu bazu potrošača kojima mi stalno odgovaramo sa novim inovacijama, sa novim propozicijama koje im nudimo, ali na nama je naravno da kroz praćenje potreba naših potrošača da kontinuirano nudimo osveženje i da povećavamo potrošnju. Tako da imamo čak i neke, da kažem, čak i u okviru zemlje imamo regionalne specifičnosti da, ako se ne varam, recimo Kumanovo je jednom od najvećih potrošnji, tako da po glavi stanovnika, tako da ima dosta lokalnih specifičnosti na kojima mi treba da radimo, da razumemo potrebe naših potrošača i kako da im najbolje odgovorimo kako bi se potrošnja iz godine u godinu kontinuirano dizala i da odgovorimo svim njihovim potrebama. Има ли делови во Македонија каде што повеќе се пие алкохол? Какви се навиките на потрошувачите? Дали се сменети изминатиот период, бидејќи гледаме дека тие се менуваат не само кај нас, туку на светско ниво? Pa ja bih rekao da smo svi mnogo sličniji nego što mislimo da smo različiti. Mislim da se globalno neke navike menjaju, da je manje druženja, okupljanja, kod kuće proslava ili praćenja utakmica, a više smo na screen time-u i digitalnom svetu. Ono što mi nudimo i podstičemo kontinuirano je jako je bitno okupljanje, da li su to porodični ručkovi, da li su to zajedničke proslave. To su neke stvari koje ja mislim da je ipak i regionalni globalni trend, da to nisu samo lokalno relevantni, tako da jedna od lepših stvari je da u Makedoniji je vrlo stabilna potrošnja i trendovi su dobri, dok na zapadu malo više vidimo da ide ka individualizaciji i manjem zajedničkoj, da kažem, potrošnji. Споменавте дека се повеќе сме на екраните, на телефоните. Вештачката интелигенција е тука, зема се поголемо учество во работата на компаниите. Колку таа може да се вклопи во оваа индустрија и колку вие ја користите? Pa, veštačka inteligencija je tu i ostaće. Na nama je kako ćemo da je prihvatimo i da je uključamo u naše dnevno poslovanje. Mi kroz naš sistem i infrastrukturu dosta stvari smo već pokrenuli i uključili smo u svakodnevno, od toga kad pišemo, kad imamo poslovnu korespondenciju, mailove, do spremanja prezentacija, dosta već uključujemo veštačku inteligenciju da nam pomogne da sumiramo i da velike i kompleksne materijale svedemo na 2-3 strane, da nam je pitko za razumevanje. Opet, finalna odluka i to šta ćemo da uradimo sa tim materijalima je na nama kao zaposlenima. Tako da, nama ono što veštačka inteligencija omogućava je da veliki broj podataka i vrlo sve veći pristup imamo velikim izvorima, mi to zovemo insighta ili podataka, da možemo lakše da obradimo i da možemo lakše donositi odluke. Naši potrošači sve više traže personalizaciju, tako da nama veštačka inteligencija u budućnosti treba da pomogne da naš proizvod može odgovoriti svim individualnim potrebama naših potrošača, da li to bilo regionalno, da li to bilo po starosnoj grupi
Tako da ćemo mi morati da, kako kažem, da više koristimo buduće sisteme da bismo mogli da zadržimo relevantnost naših kategorija i na vreme odgovorimo potrebama. Што тоа ќе значи за работната сила? Ќе се изгубат ли некои работни места, односно дали вештачката интелигенција практично закана за работниците? Pa deficit radne snage mislim da je zadnjih par godina prisutan, da to nije sad došlo sa veštačkom inteligencijom. Veštačka inteligencija treba da nam pomogne da određena radna mesta, da kažem, olakšamo, da možemo da se mi fokusiramo i usmerimo na više kvalifikovana radna mesta, a da nam veštačka inteligencija pomogne oko manualno intenzivnih poslova ili, da kažem, baš tih sumiranja sa 100 strana na 2-3 strane. Mi, kao što sam već rekao, mi kao pivara direktno i indirektno zapošljamo 8700, tako da šta god 8700 radnih mesta podržavamo u zemlji. Tako da na nas direktno utiče tržišne radne snage i ono što mogu da kažem da se trenutno dešava da kvalitetna radna snaga i kvalifikovani radnici imaju dobru poziciju na tržištu, da se kompanije bore i mi kao kompanija gledamo kako da pored plate ponudimo druge benefite od toga kakav je karijerni put, kakve su mogućnosti za učenje, kakve su mogućnosti za promenu radnog mesta, za dalji razvoj i usavršavanje, kakva je podrška porodici, lokalnoj zajednici, da imate osjećaj da to što vi svakodnevno radite od 9 do 5, od jutra, da doprinosite ne samo direktno kroz vašu platu, nego da doprinosite i sopstvenom razvoju, ali isto tako podršci i lokalnoj zajednici. Тука се повеќе се зборува и за 4-дневна работна недела, иако тоа тешко се воведува се уште и во европски и светски рамки. Tako je, nama i veštačka inteligencija i razvoj digitalnih platformi treba da olakša da više nije pitanje koliko se radi, nego kako se radi. Bitan je kvalitet, a ne kvantitet. A na nama kao poslodavcu će biti da mi nudimo najbolje šanse i da budemo atraktivni. I zato mi je drago da znam da smo proglašeni za jednog od najpoželjnijih poslodavaca za par godina i da ćemo kontinuirano ulagati da privučemo talente kod nas i da pomažemo da se dalje razvija kvalifikovana radna snaga. Tako da, moj savjet bi svima bio, ulažite u sebe, kontinuirano se usavršavajte i razvijajte i onda se nećemo imati izazove sa veštačkom inteligencijom, nego čak više to će vam biti pomoć da se dalje razvijate. Каква е состојбата со профитите и приходите, растат низ годините, како заврши 2025 година и кои се очекувањата за оваа година? Јасно е тука дека треба да се вклучат и оние предизвици кои што претходно веќе ги изборувавме. Pošto smo tek zatvorili godinu, još je vrlo rano da pričamo o konkretnim ciframa. Ono što mogu reći da naša strategija je razvoj 24/7 portfolija i kontinuirano rad na razvoju svih kanala prodaje i usavršavanja naših zaposlenih, da mi iz godine u godinu rastemo i da smo i 25. ostvarili još jednu vrlo uspešnu godinu. Tako da mislim da strategija koju smo do sad imali će nam pomoći i u 26. i u 27. i u narednim godinama da kontinuirano investiramo kako u zaposlene, tako i u našu infrastrukturu, proizvodne kapacitete, digitalne platforme koje će nam pomoći da nastavimo da rastemo iz godine u godinu i da budemo jedna od najuspešnijih kompanija. Но кои ќе бидат најголемите ризици годинава? Trenutno mislim da smo na većinu rizika koje smo videli adekvatno odgovorili. Ono što najgolemiji ti rizici, ja bih rekao, geopolitički koji još uvijek ne možemo da predvidimo, stvari koje nisu u našoj kontroli. Stvari koje su u našoj kontroli od pada potrošačke moći i konzumacije, mi smo već pripremili programe lojalnosti potrošačima, pripremili smo komercijalne aktivnosti koji će da odgovore promenama ponašanja potrošača i onome što mi već vidimo. Tako da za neke goleme te rizike koje smo vidjeli smo već pripremili aktivnosti kroz biznis plan za sledeću godinu. Tako da, ja bih rekao, najgolemetiji rizici su možda neki makroekonomski, eksterni koje trenutno ne možemo da sagledamo u ovom trenutku. Дел од производите кои што ги имате се извезуваат, меѓутоа како да се зголеми извозот од вашата компанија? Дали за тоа се размислува? Nama kao kompaniji pre svega je fokus na domaće tržište i to nam je, da kažem, glavno tržište gde želimo da rastemo i da se razvijamo i da budemo lider kao i do sad, a sva znanja i uspehe svog tržišta repliciramo i na regionalnim tržištima,
tako da mi smo za bezalkoholne napitke oko trećine radimo izvoz i snadbevamo okolna tržišta. Tu nam je glavna prednost da budemo kontinuirano inovativni kako kroz pakovanja, tako kroz kvalitet naših proizvoda, pa da možemo mi da služimo kao regionalni centar za snadbevanje. S druge strane, takođe u kategoriji piva, mi snadbevamo okolna tržišta, negde oko 25% našeg prometa piva je izvoz i isto tako cilj nam je da sve inovacije i odgovore na potrebe naših potrošača možemo da repliciramo i na izvoz i naravno naša dijaspora da možemo da pošaljemo njihovo omiljeno skopsko da mogu da piju gde god se nalazili na zemaljskoj kugli. I благодарам за ovaj intervju. Hvala.